Om Swastiastu. Inggih. Idedane para pamirsa sareng sami sanedahat wangyang titiang. Titiang anggo santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih dusun Sarimerde sane mangkin jagi ngaturang gaguritan sane memurde. Geguritan Arya Wang Bang Pinatih sane keketu saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sane pinaku pengwacen. Ka pertama Gusti Haji Mangku Saribang. Keping kalih Gusti Niang Mangku Saribang. Sane keping 3 Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Pinaku pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaku pemomong Pura Pusah Saribang Sari Merde. Inggih. Sene mangkin pacang kekawitin antuk ngwacen ingyan geguritan sane pinaku pengwacen Gusti Haji Saribang. Togalah katur. Manik angkeran gesang basmi Inggih. Sane mangken atur ning ayang titiang muing kawentenan ide Bang Manik Angkeran Wiyakti gesang tur maning palater Nagaraja rares Buddha eri sesampune kadide Bang Manik Angkeran ide punika sampun palater tur maning sampun menados au napkalaning punika kadi ide Nagaraja raris mantu masa madi mare ngaguwa iriko ri telenging guwa kadi kawentenan ide Nagaraja ngawentenang minakadi pasemadian Pungkoran gana apunika eri sesampune suwe ning asuwe mungwing genah irika asapunaki raris kawastanen cemara gesang duaning lantaran kadide Bang Manik Angkeran kadide gesang irika mahawinan genah kewastanin cemara gesang kasuwen rares ke wangun sayan suwe kawentenanyane napkalaning punika raris kewangunan ingyan pewangi ganah pura manik mas ingyan pewangi
Misane kawangun irika wenten tios wantah linggih iate pura sane kebawas pura manik mas. Bekong osa netan asipi inggih sane mangken lantur ning ayang titiang mokadi kawentenan hidempu bekong uyak tidak ngosak eri sajeroning pikayunan hidane eleng maring aputra sane ngawasane yang kadidempu bekong osek eri sajeroning pikayunan duaning rumah seling kadido wentene puterani dane sampun suwe ninggal puri mokadi kawentenan puterani dane pemekasi debang manik angkeran sampun suwe kadido nilar puri yedampu duaning kadi kawentenan idempu bekong uyaki dahating paradnya napkalaning punika itu ngregepang minekadi jenyanani dane bekong ngerana sika mangas atuti ikalaning punika raris kadi kawentenan idempu bekong ngregepang minekadi ngastawa kadi linggih ida sangyang paramokawi sakeng taat nyana sangkaning ulang tur maning ketabanin pikayun uyakti kadido eri sajeroning nungalang adnyanani dane tumoliares kepange Cuan pejemu geraris kadi kawentenan idempu bekong eri sesampune ngregepang adnyana kalaning punika raris kepanggih putranido sampun sedo Dewa Ratu Agung nguyakti sane kepikandhan ri sajeroning adnyanani dane puterani dane pemekas idebang manik angkeran sampun palater
sampun puput idempu mangastuti inggih sane mangken atur ning ayang titiha eri sesampune kadido empu bekung uyakti ngregep angatnyana sane mangken digelis kadido ngelebari yan yogan idan dia geles ida mamarga tur maning kadi gagesonan kadi dempu beku uyakti ngelampahang ngino kadi pomargi pacang luang ketolang enten tios ingyan pemargen kadi dempu bekong wantah pacang nyujur mena kadi linggeh ido bataru iriko ering giri toh langkir saget rawo alas cemara dan pesam dan rares kadi kawentenani dempu bekong sampun porapto iriko ering alas cemara idempu kagiat ida sesampun rawuh kiriko ering alas cemara ora serasa kaslengagan uyakti kadi dempu bekung kalaning ide ngantenan dog-dogan abu misi badra aratu wawu kekantenang wenten mina kadi awu sane punika mapunuh tur maning kadulure wenten punika bajra nera rizka digelis kadi dempu bekung tuli ngambil mina kadi bajarane punika ida ampu mapang segan tur maning kaslengagan nyetoto kadido empu beku